Uma sisakhuluma ngalento yedlozi, miningi imibono evelayo, kodwa uthi uyayilalela le mbono futhi ney'nkolelo zabantu nolwazi nje lwabantu, uthi uyayilalela, uthi uzama ukuyihlaziya kahle lento uvele ubone ukuthi into engekho le, noma uvele ubone ukuthi into engawakho umqondo. Ngifuna ukuyichaza-ke lento yedlozi nami ngendlela engizobe ngiyichaza ngayo ngoba siyayichaza ngendlela engafani singabantu. Idlozi uyimpela umuntu wakini ongasekho owakwaphila nje la emhlabeni waseshona, lowo muntu loyo-ke uma esefile siye sithi idlozi. Kodwa futhi idlozi akusiwo wonke umuntu, idlozi umuntu ofe wangaya ezulwini, umuntu nje othe kade ey'philele emhlabeni uthole ukuthi akaze ey'hlanganise nenkolo, ubey'philela nje ewuyena ezenzela konke ukungcola athanda ukukwenza. Bese yafa-ke lo muntu, uma esefa vele ngeke emukeleke vele ezulwini likaNkulunkulu. Ngaleyo ndlela uzoya ezulwini lomndeni. Ngabe ngakuveza ukuthi amazulu mabili, khona izulu likaNkulunkulu bese kuba khona izulu lomndeni. Umuntu-ke ofe waya ezulwini lomndeni, lowo muntu sesimbize ngedlozi. Uye-ke lowo muntu-ke ebuye ngamaphupho ezofuna izinto, ezofuna ukwenzela umsebenzi nani nani. Lowo muntu usuke ehleli ezulwini lomndeni, uye-ke esesimbize ngedlozi. Kodwa umuntu osuke efe nje, mhlawumbe uthole ukuthi ubeyikholelwa wafa futhi wangena ezulwini, lowo muntu loyo akabi idlozi futhi akabuyi ngephupho lowo muntu loyo. Kodwa abantu abaningi isikhathi esiningi ngenxa yokuthi vele abantu abaningi abaya ezulwini, futhi abantu abaningi uma befa babonana noNkulunkulu. Abantu bafa baya ezulwini lomndeni, ingakho-ke bebuye ngamaphupho, futhi uma bebuya ngamaphupho abasitsheli lutho ngoNkulunkulu ngoba la abasuke bekhona abamboni uNkulunkulu. La abasuke bekhona bafike befice okhokho, nabo labo okhokho labo ababengayihluphi ngalutho ngoNkulunkulu, ababengakholwa. Ufike ehlale nabo okhokho, ibona laba athi noma ebuya ngephupho ebuye ekutshele ngabo, noma kwesinye isikhathi mhlawumbe uthole ukuthi kubuye abone okhokho ngoba bahleli endaweni yabo yodwa, endaweni okungesiye kaNkulunkulu. Kuyofanele ukuthi siyichaze impela lento yedlozi. Idlozi-ke kuyaba idimoni, umuntu wakini futhi uyaba idimoni. Umuntu nje osuke efe enza imisebenzi emibi, uthole ukuthi ufe ethakatha noma ufe ebulala abantu, uma esebuya kuwe ngephupho noma mhlampe esebuya ngokukamoya ebuyela ukuthi ufuna uqhubeke nale misebenzi abeyenza, lowo muntu lo osuke eseyidimoni. Hhayi ukuthi umuntu wakini akabi nedimoni, umuntu wakini uyaba idimoni. Kuphela thina sibe sisasho ukuthi uyidimoni sesithi umoya uyidlozi elibi, sesibize kanjalo sithi idlozi elibi, kodwa nje kahle kahle idlozi liyaba idimoni. Idlozi umuntu wakini ofe enza imisebenzi emibi, uma esebuya futhi ngokwephupho bese ebuyela kuwe efuna ukuthi uqhubeke nalezi zinto abezenza. Uma ukuthi ubethakatha, uma ukuthi benza zonke lezi zinto bese ebuyela kuwe ngokomoya efuna ukuthi uqhubeke nalezo zinto, lowo muntu-ke sesithi idlozi elibi. Uye-ke lowo muntu masike sithi nje masithi idlozi liyidimoni, ilona dlozi-ke lelo elisuke liyidimoni.